Kwari tariki 29 rĩrĩa Mildred Odira aumire gwake muciĩ mwena wa Kariubangi ya muhuro na ndaigana gucoka. Uthuthuria uria wambikitwo ni ruhonge rwa uthuthuria DCI ucungiriirie gwikio ngono kwa ekuirwo eri aria ni ndereba wa taxi iria yamutwarire thibitari na murangeri uria wamwitiirie taxi iyo. Mucari-ini ya City, family ya Mildred ni gwikinyitie gwetha mwiri wake thutha wao kumwetha mathibitari-ini maingi. Tulikuwa na kikao jana kama familia usiku, tukaamua badala ya kukaa kungoja vile polisi watatuambia ama watatuokelezea, tukuje tuangalie City Mortuary. Vile tulikuja asubuhi tukampata yuko hapa. Mwiri wa Mildred kuringana na family yake aria metikiririo kumuona uma na nguraro njuru makiuga aya gukorwo ni araherithirio muno mbere ya kuragwo. Aligongwa na chuma, nasema chuma ama kitu sharp hapa kwa forehead, hapo na deep cut. Ukiangalia hapa pia alidungwa. Then hapa kwa tumbo pia hapo na cut. Then after that ni kama alimchukua akampeleka tena kwa barabara, gari kapita juu yake tena. So ukiangalia mguu zote mbili zimevunjika. Riu maabithaa a ruhonge rwa uthuthuria DCI kuma ceceni ya Kasarani guku Nairobi kuria riboti ya kura gwake yahurirwo ni makinyire igoti-ini mwikuirwo munene wa gikuũ kiu Davis Ochieng kuria ahingũrĩirwo thitango ya kunyitana migwate. OCPD wa Kasarani Robinson Boloi augite mwikuirwo ucio Davis Ochieng uria ni ndereba wa ngari cia taxi athitangĩirwo na mahitia ma kunyitana migwate tondu agikinywo igoti-ini mwiri wa Mildred ndukuonekanite. Ningi ni augite gukinyirio muthi maabithaa a DCI ni manyitite ekuirwo eri ni ndereba ucio na murangeri wa buroti iria Mildred araikaraga. And then the trouser is torn and it looks like her panty was also pulled down, so we don't know yet what the intention is. But I've also had opportunity to discuss a little bit with the family, and evidently there's a very serious issue here. It is not an accidental case, and I think the police should be treating this as a murder case. Kurerikana mwiri wa Mildred uria warutirwo ni ngari ya taxi gwake mucii utuku wa thaa 10 wonekanire muthenya o ucio mwena wa Allsops kuria akinyangitwo ni ngari na agitwarwo mochari ya City ni maabithaa borithi. Ni gikuũ kiria family no irauga kirari kihituku na riu maabithaa borithi makambia uthuthuria kuma mwena wa Kariubangi magathie nginya Allsops na riu mwikuirwo mwe agakinywo igoti-ini. Ribotera Inooro TV, njitagwo mwitiriri wa Wangari.